e o governo timor-leste tahu na komitmen tidak lo que estação rádio da baita boxila ini antanya essa fase de neve que oportunidade que dia com a dimar para irmão sir no colega sira atau neve pensa wakira quando ita lo que estação rádio ida mídia ida ita precisa de informação é muito importante na dimar para ita para pensa wakira quando estação rádio com a mídia neve que ita estabelecendo. Kalau waktu introduksinya lalu hanya respeito com o tema. Bom dia a todos. Eu sou Hanunarang Francisco Bonifácio Carvalho. Eu sou organização a Livre de Ciência Mata Timor-Leste. Hanunarang badak ahada kita. Eu yang disse tomat akar saya jornalista. Ora lá no serviço nessa voluntarismo e ela Rádio Liberdade. Hanya respeito ba treinador sida. Hanya narang completo Dircia Arda dos Santos. Hanya narang bolo adi. Hausi Fundação Aisan. Hanya narang completo Ernestiana Alves. Hausi Município Manatutu. Hau mai husi Fundação Aisan. Di dari dia ke baita hotu. Dulu kamu dan dulu dengan fasilitas dari mana kita hau narang completo Venancio Soares Belo eu biasa bolo dan Beni Rocker me beto kalah tene Obrigado pelo tempo hanya respeito a mau mentolo matene bahan colega de ciência sirhoto hanya narang completo Carmelita Soares Jimenez husi município Bocau husi organização Associação Livre de Ciência Mata Timor-Leste vamos nessa empenhar e a Rádio Liberdade biasa lori programa de música Dizisol. Dele Soares Pereira Magno, Hausi Associação Livre de Ciência Mata Timor-Leste, husi município Ainaro. Hau naran José da Costa hau serius barak lini arsitek hau di serius arsitek 2004 to kami saya foi dalam 2019 sekitar 15-16 tahun sekitar Ya radio ke televisi. Iya radio deh. Hau naran losnya Alfonso Xavier Pereira mas naran bolu maka waitila hau servisu barakli radio hau kera husi 2001 maito ohing loro hau hanek narne pada hulu iha Radio Timor Manek RTK. Masalah ulu kamus Pak Yahaisa yang mal balok informasinya Radio Libertadi. Mas Saunen sirne ba mungkin ba ima pratika det mas teori kami itu dari kini ya kamus itu masih ini tahu si teori ya. Tahu teori jadi mungkin ya hari ya loro ikusne imbele pratika bele Indonesia imbele karena publikasi dia by kanal ini ya Radio Metro ini imbele resultado bele ba. Depois se booking ya talk show room em bela acompanha diretamente da Winsa ita bela praticamente lá ya na média se karakter Radio Malawisa agora aku kamai hane mesei arelio ba oisa hakera notícia também a sessão a mídia precisamente iha informação.
bele kita informasi lebih claro, informasi lebih direito, não informação direito. Rádio é uma parte de media, comunicação e informação. Radio makanisang liang laloran ni dan bema nanti bele ko informasi ba situasang na bema ka realidad ng kontes. Radio mecanismo faz informação sobre o que acontece em Lara. Nós bele for oportunidade para maluk sirahotu atau didica basarnya kolega namos serserta. Bele tahu na iha Hanoi. Tahu iha Hanoi katagan ita habutu kata prende. Lalu sekali buat nabe ma amning tolu iha ami bele fahe ba kolega sira alin sira. Buat nabe alin sira iha bele fahe mai am para ita bele kompleta malu. Idanya maka ita atau aprende habutu ya tambah servis yang mundu jurnalisme nene lawas yang hapene partire tomate det lai aprende no fatu ya aprende hanso menjadi yang studa lebar corona bar nega fila fali im masai hanesan airin lebih importante iha estabelecimento radio ahisamnya lawas kali nebe kolega sira nanghira henene ini perparaan nebe ita henata kompleta mal para buat nabe mahami fahe dari saya sampai kai ba kolega sira atau dori hatuta Orang Nah, ini teori itu. Perhatikan kita mas. perhatikan rata Kirim tangan. ini makaras Amalnya teorinya apa? Yang seni. Dia ini paling laptopnya langsung. Kita lalu. boleh mami kok logat tamatan Dan ide yang ini sih masih lu kata mau kata.